عاد نویسکاری کرده ازیدی حسین با ادری لگل میا کو چندین پرتوک لسر رواندین ازیدی نویسیه که کسین دمای باش به و حتی ها چند کتاب جسر پیهاتین کسین که آتین رواندن و رزگار بونه نویسینه و چاوا و او سر پیهاتیانا همو برهف کرد. دما و باش سرسران سرچاوان صلابش بعد بواهینا هطانه هو من شش برتوك شاب كرينا بزمانه كردي وعربي براستي دمي مروف جتا ناف وان شيروكادا يعني خمكه هرا كورا برينكا بيدرمانا بلي مروف القلوان وان رودانا تجيد براستي بلكي او كتشكنا وقت دمي شيروكا خود بيجن هرد وان روجادا الجين بلكي افشش پرتوك ما چه کرینشک آن بیسکارت میتیزدی چند پرتوك شاب کربن بلكي چبکه کش بحرا خمایا بسری ملت مداهاتی ام تشتیوان بو ما گوتی بلكي مخرين قارینشک دیار بکین بلكي عقل قبول ناکت یا بسری کچ کد مهاتیا کرن يعني كي خودی قبول کت كچا هفصالي بيت اغتصاب كرن شلايد داعشكي عمري 5 صال 6 صال افا عقل قبول ناكت ايك وقتي دا يعني كچك هاتيا اغتصاب كرن بلكي دوسي كش چويننكت روجا كده افا منقاري ما خرجتا اشكراش كاين توي بارتو كده وان كارت باخلاقي قلك كرين قال كچد ميت اس دي هون بينن افلا بركي البشت من فليكسا كشك بلكي وان كچد ما اوي دست داعش جيان نفيان خو كرنا قربان شك ونفيان بجين القل داعش بله گکسن لوان شش کتابان دا اره چیروک از اینها سر نوارو کان جیو هنه پرسیارا بگم گکسن اف شش کتابین کو نویسینه تدی به هزارا کش که مهاتن رواندن به هزاران کسی مجی حتی هاجی لدستوان دانن و سرپیهات یا چند کسان و کاریه دوان شش کتابان دا کن بکن من چیروکا نه رزگار بوین دستی داعش موادبان کتابا کری بله هر کچکه بلکه 10 پرتوکل سرت اینا چکن اشلای درونی با اشلای جواکی با اشلای نو کچک وابویا اختیم مبتنی وانو چادره کدا اجید کسو کاری توی کس یعنی نمایا یعنی بيتفيا تشتكي هري باش سربان كچا بيتا نفيسين راست ما تشتك والسر چيروكا وان هاتيا ما نفيسي بلي افا قلقا كيما يعني بيت هيج بيتا نفيسين اللي مخابن اتوقتي خدا بلكي وان كچا دلهبو باخبن إلو روشش مدور بنو چونا دربي ولاتي چيروكت قلقا نهاتنا نفيسين افا كيم ترخمية اشلاي راگا هندنه باش لای نویسکارا با راستی افتشنا میت نویسین بلگنا بودا هاتی داخل که بزانت فرمانه هفتی چاره چند مازم بو بله کاکسین دناو اف نه سر پیحات کن که نویسینه یا که زیده از آنم همو گله کی نخوشن گله کی بدل ایشن لیا که هری زیده تو ایشیای پی کی جان بو بخودي اسب القل حمو تشروكا جايما وكيوان كشكا مشك روندك باران دينا دمي ما تشروكا وان نفيسينا بلكي هندك جارا ما دست بكريا چند بيوك ما يتنفيسين اجبر روند كيت خو نقاريا باخفت امشك القل قرينا وما قلم داينا هطا دروني ويت باش بويا نمونا افا ايمان صرخت ايمان كاف برتوكا كچكا حردانا يا خلكي قندي حردانا يعني عمريوين 9 صال بو هاتيا رفاندن ظلم زوريكا هرمزن الايماني هاتكرن برتوكا ايماني وهاتيا فقواستن بو دو زماني دي زماني تشيكي وزماني انجليزي شك ايمان شك بيدق نبويا ايمان رابو سرخو بشي 3 صال دستي داعش دا هات بلكي 5-6 هيبت اول وقت هاتي عمل قال رونشتي نتقاري باخبت بس هدي ما دمي خوش كر باشي قاري جوز بيدنك نابم واخفي لو ما ايمان ايروروش بويا قطابيا
بويا قطابي وتآخبت وبيدق نابت. بله كاكسن وكتاب حمود جروش قد غمجينن. بله اوان چاپ کردن اوان کتابان دا کی آلی کاریا وگر هون تنه دخوازن تنه به عربی و انگلیزی به ای کردی بمینه جبو کو لحمو دنیای دواره خوندن چه نرینه که وحیه که او انگلیزی جواره وشاندن اب خوده پیتویا اب پرتوگنا خرب بنا زمان انگلیزی شک لی مخابن امش کیسه خوان پرتوکا چاپ که این کس خول المناکت خودان امش مزاختی پاره مالی خو انوان پرتوکا چاپ که بله بس او دو پرتوکید موید بوینا زمان انگلیزی و چیکی او رخراوکا دروی ولاتی او پرتوگنا چاپ کرینه بس دیش همو مش کیسه خو چاپ کرینه هر پرتوکا که يعني باركي قالكي مظن ليتشت لي مخابن كس الفي ولاتي خول نفيسكارا ناكتا خدان هكا إيرو روش هاري كاريا مهاد باكرم بلكي شنا 6 پرتوكا بانا 20 پرتوكي ديشك هانوشك ما چند پرتوكي ويت ميت نفيسين اجبر گرانيا چاپ کرنے وان ما يتهيلاين ام نقانينا نو چاپ كينفا ما بس دا ما نویسه یعنی جبلی و کسین دن جهان کو کتاب نویسینه لگل سرپیهاتی وان کسانا بله بله حوالت ما چند نویسکاری دیشک هینا الکردستان اتميت ازديش كويتين نمونا دعوت خطاري كم برتوكيد مظن ويتشكرين هروسا خالد تعلو كم برتوك شاب كرينا وقالك برادر اتميت ديشك بس يعني جماران بتا يعني بينشش كسك بس افكيما بيتفيا نفيسكاري ما كرت يه عراقي حموشك رابن فان شروكا بنفيسن براستي ديش نافشن هكايرو روش افشي روكنا نينا نفيسين دي انا جبير كرنو ودير لاپرکی میجویا رشیا داعش ای تجبیر کردن. بله. کسین دناب او کسین که هاتن رواندن زاروک می خورد چی هبون او زاروک کرینی هبون تدی برن نواند مزن بونه هنگ جوانا و گریان هی سرپیهاتی یک خورتان چی حیات کتبه ودا؟ نمونه من جیانما ادریس بشار سلومنا نویسی بس من هیچ نکریه پرتوکا اویش گورت کم خلاص بوی اویت گنده کوچو او خورتکی عمری بلکه 5 ساله من جیان نامایش کو نویسی بس من هیچ نکریه پرتوکا ناوی پرتوکش میدان جیان پشتی مرنه ادریس گورت کوچو رزگار بو ابسه طلقات سيفي شكا بريندارا هطانو او رصاص نشكي شويت للشيويدا مالباتا ادريسي حمو كسيتي هادنا قرتن بابي البرشاوي كشتن كري البرشاوي كشتن برايتي البرشاوي كشتن براستي قالك خمكا هر مظنا هر مالباتا كي حكش مالا وناد بنا قرتن شك بل كسو كارتوانت هاتينا قرتن ايلو روش النكوان شك سي هشت هطانو يا بردواما هطافي قافي شك خوناش برينا ازيد خانت رجيت برينت ازيد خانه درمان نينا وهطافي قاشت باشا الروجاوان يا هندايا بله كسن بو چاپ کرنا کتبین تا کتبین او کسین دنیکو حتی نه هاتنا چاپ کرن هیچ داخازی یک مثل او قواشان خانه لدهوکی هنه لهولری هنه لسلیمانی هنه کس کی داخاز و نکریا کو کتبه و ورا چاپ کن یان و خود داخازه که اوسا هیچ کسی سازیه که یان بجین کساتین می زنگین هنن خیرخواز هنن حکومت هیا براستی جوان هر شش پرتوکید من برادر کی ما گنده خان که چالاکوانا خیرخوازه که هاری کاریا من کر بو وی پرتوکه یا دایشمه او شیخ خیری شیخ کوپو اوی هاری کاریا من یا وی پرتوکه کر بله سوباسیاویت کین و بس کسی دی هطان هوشک هاری کاریا ما نکر بلکی چندین جارشک ما درگهت روشنبیری قطاینا ما پرتوکتین بو ما چاپ کن اب خوده هندک جیت روشنبیری امضا کرنا پرتوکت ما نکر تنه مکتبه بدرخانیال دهو که سه پرتوکت من امضا کرناویل نخو چه کرینا رحمت اسماعیل طه جانگیر رحمه خوده لیبت
ئەپهاری کاریاوی ئیمزاکردنەوان پەرتوکال نەخۆ ما چاپکردی هەندێک جێدمەیت ڕۆشنبیریە خۆدانێن سەروەرێت ئێزدیاتیێ بەلێ خۆدێ هەڵتانەوە خۆ دەستخۆشیش کلمانە کرد مە چەندین داخوازی کردن لێ مخابن هەڵتانەوە دەستخۆشیە کلمانە کرد و هەر پەرتوکەکەمە دەرکە بەشک ئەم بۆوان جیها ئەتکەینە دیاریژی بله گلک سپاس کم که کسی که لگل ما بوی هیوید کم پشتی به برنامه و لگل روداوه براستی کسی که بخوازن آلیکاریا و بکن جبو کوان کتابانا بوشینن جبر کو کتابانا همو دیرو کامنن یا دیرو کام یا نهانن نابه اون دابه به کو آلیکاریا و بکن سپاس کم جبا ادر نویسکار کرد ازیدی حسین با ادری لگل ما بو گل سپاس که کسی